Amaphoyisa aseJabulani aqinise imizamo yokunqanda ubugebengu eyenziwe ngokuphela kwenyanga ngokwenza izivimbamgwaqo kanye nokuseshwa kwezimoto obekwenzeka eJabulani, eZola naseZondi ngoLwesihlanu. Lo mkhankaso ubuyingxenye yemizamo okuhloswe ngayo ukulwa nobugebengu ngey'nsuku ezimatasa zokuphela kwenyanga. Amaphoyisa amise asesha imoto kanye nabahamba ngezinyawo uqobo njengoba behlose ukuvundulula izibhamu ezingekho emthethweni, izidakamizwa kanye nabasolwa abafunekayo. Kuqalwe ngomviliyelo amaphoyisa obubanjelwe eJabulani Mall ngaphambi kokuthi amaphoyisa egcwale izinkalo. Kuqiniswa umthetho nezokuphepha emgwaqeni ngoLwesihlanu endaweni yaseZondi njengoba amaphoyisa enze izivimbamgwaqo kule ndawo. Ingalo yomthetho ithi-ke lokhu bakwenza ngokuphela kwenyanga njengoba iningi labantu livame ukuphula umthetho. Kusenjalo kube sekunxuswa laba abacwila kwamponjwana bese baba uvanzi ukuba bakugweme lokhu. Integrated multidisciplinary operation me leng hore re etsa le VCP le roadblock and then re qeta ho tswa ka mole ka hostel ne re lo ba tjhakela re ba bontsha hore re ba rata re etsa le yona ntho e re bitsang integrated crime and violence prevention strategy. Re shebile hape hore batho ba be safe ke yona ntho e re batlang haholo. Re shebile di generators of crime ke tsona di illegal immigrant, liquor abuse, wa bona le wena hore ke metro ka moka ho rona re tlo etsa le yona drunken driving me leng hore re batla hore batho ba bolokehe mo tseleng le re a le kopa hle ha le tsama mo tseleng re a le kopa le ska lanwa mageu ke yona nnotahi hobane you must be safe mo tseleng. Re a le kopa tswetswe, re a le kopa hle ha le nwele mageu le ska la tsama di trateng hobane ha le yo safe ha le tsama strateng. Re kopa hore le bolokehe hopolang hore also le kgwedi ya May ine le kgwedi ya child safety. In terms of Child Safety Act Section 38 ne re le mo le police station re etsa ntho e re bitsang adopt a cop. Ne re na le bana ba sekolo me leng hore re ba file le dimphonyana hore ba bolokehe hobane hopola kids are vulnerable, females are also vulnerable. They must take care and make sure hore dintho tsa bona di tsamaya hantle. Kuqiniswa umthetho nezokuphepha emgwaqeni ngoLwesihlanu endaweni yaseZondi njengoba amaphoyisa enze izivimbamgwaqo kule ndawo. Ingalo yomthetho ithi-ke lokhu bakwenza ngokuphela kwenyanga njengoba iningi labantu livame ukuphula umthetho. Kusenjalo kube sekunxuswa laba abacwila kwamponjwana bese baba uvanzi ukuba bakugweme lokhu. I-Station Commanders Month End Operation iqinisekisa ukuba ubugebengu abubhebhetheki ngokusebenzisana namaphoyisa omgwaqo kanye nezinhlaka ezahlukene zokuphepha komphakathi. Ezindabeni zeSoweto TV ngikuNokulunga Mthembu ngiseZondi.